Zdravo! U ovom videu pokazat ću vam jednu modifikaciju čudesne vežbe. To je ona vežba kojom se namještaju vrat, ramena, lopatice i rebra. To je ova vežba. Može se radi na podu ili za zid, evo sad radimo za zid, raširim noge i prilepim stomak za zid, idem rukama gore, pa spustim ruke do nogu. I tako recimo 2-3 puta, pa onda idemo malo ovako u stranu. Međutim, ako je baš jako ukleštenje žulja, tu negdje neće da popusti, samo se okrenemo. Prilepimo sad leđa, raširimo noge, idemo na čista vežba, samo obrnuto. To, pa opet ovo. To vam je slično kao kad cepate drva, pa neće se precepi. Cepanica neće sekira da uđe i samo okrenete onim mušnikom na drugom stranu. To je to. I tako promijenite recimo 2-3 puta stomak leđa, mora se namjestiti. Pozdrav!